World Cup na ile kwa namba 2 itakuwa ni Argentina, France namba 3 rirende, Croatia namba 3 namba 4 Morocco gusene kemangana koba kente kenegali no gutara sedu kene sirangina sore nyore sode yiga ne yakokin kendu kore nyombali go kuna go tumugete abana mwana gusiba mu kurigirira inkujijiga mangano sinigo akoba burunge boyiko go ikambo nyore ngali tukori yankyo nyagitari ne yanyancho Adventist Mission Hospital go toka niyo cyobo songo gekubotera na ne nyagitari ya Nuga Best ne nyagitari ya Medical Hospital and Fertility Center Eldoret baka bwate clinic check ekenene sana alimba chikwenda baligirira ibintu bingi sana anena bono munaboniga onyo mu chando yobwetikiyo mu kusumbwa kero kugenda jenge gaiko konyoranga morembe tuijo ningo kunyinyuto kabisa chinenge chiji joint gati muri randa mangare go gusumbwa ambachiko baba kunyeshugulikira na kurigirira umunyagitari mbosa turugwa kanera Kende Jones umunyagitari gale kero ikire just free kurugabwe kero Kende Jones kira atakikane kurugabwe narimo kugamba n'abanyagitari mu manyanga kiye na kibone Costierabe na kiyamangana arabe pana pale 0722 102985 na namba yabo yesimu ya kuruku Evans Matara na 0797 84 0797384291 Joseph Bor na Dan Musioma 0703749486 Nyanchwa Adventist Mission Hospital gekobota n'nyagitari ya Medical Hospital and Fertility Center Eldoret. Right karoga iga kwenda na suru mwa Truphena gaiga ojo chitene idea yo mutangani wolenge no soro chitene idea kwenye twaigude so many stories. Yes. I think a week or two tutarakora movie muntu nabanyorete konyoru ni case biniki songo gaiga so tugateba tuabiri togo postpone goteba chi story binichi for a while bono ekera abantu bamanye kwamba igente kinkerororo nande abantu manyite tera bare bintu binibi advice kyo abatu kira banyaruka bari abake babwate tabibineje ga umuntu boni gara ire chigo ikabutu kasoka suye gashi ne gashi ga sono kwe mugia gachera kaiga elinda chiko egende ne kogesa gachera gakego nande kataise ino ne gerasi gachera gakego nda chikogesa advice kiro abatu kira banyaruka bari kero Kende boni gani maita bange mbategerera singe chiko ikabachi gotegerera nali bara amanyengi kere next. Yes. Chinchera nchiro chinyinge chioko make a living. Yes. Igo okorera bante bintu binebi mbiri go chiari because maite kama tuko ya 40 tuko yo muibi nemerongene bono abora anyoru nande tunaboko enda bono maite binechera nande mangana tali maya mali no tigato chenchi chingencho tigaba iskevetume tigabantu betume kangira na sosoro mweno gaiga soro gategera chi story ukarigera inga yabeire bobe yabeire bobe karanga tiko ikaranse inse osejil olike script na nini kuruga mushutie movie live and direct chikarakta maite ne chinyenge sana tumegete namane nakibwa koreto kwa ikaranse kwa convincing atikato korigente kega na andika singe karongoli ngekero to kwa ngate Black Bull acting na vera chiko benko sana acting teri raisi ase chiringa ire tutwara akorire Black Bull ne ya merire unique acting ire elevogete ngawa kenandi era tofauti yake neri twanarire na wate wateri raisi ngona go isaransi abantu ababuya abantu abange yabasani abange bagusi ange bonse nabasani bane bono keruko yakuruta ringana kurwana nje kuruta kurwa tukubura ningoli ori tayari togenda ne riri aretire ono koreta babo kiondo amo antivirus chaberi babo Truphena and now for the first time koreta Bethany anonta ke tokora swake yarengi gasi yarengi gasi nkongo no script kire serious is different abo twanyirigire tukatabana kituranye kore eriero kana buyaso mu kusina diranya kurigirira unakiro muntu na ntotemete sana lakini they have been very supportive. Bethany the actress so far so good. Bethany no mova sana ne camera anene mone sector ya acting convincing power ke watu mugete Bethany no muntu uri talented sana the last time ngakita kero tuaringe kana mwaringe nere kero mu interview and on interview kabire katatu so ngarealize this lady now what the talent, now what the content in fact no muntu ranyare ko beke bintu bibere bitatu bi make sense and then nkarigereri kero kumurigereri kero kumurigereri nasi chibicha bakata bangoyo
amacha ni ateli story ere kana abantu bakoba interested kurigereri ngajenga mwakire simiri tukiri ngomori Bethany na kibono kwana korengereri ngano notake gwagiti akateba nche kerengereri kina getwarira kini nje no mwowa tinta tinganje tibangana ya kamera ndiyara gukwana anga motebi tukumia inchutomera na tukwana regenteki tukakwana kabere gatatu iga Bethany ningo kumbe nabwo atobore mu website ade yale tupige ikitu na bakora tegasigete I think fans bonzi babe shock dikare kwende ni movie yego soka onyo muntu naro igwete nyore none njira ndarigererie movie ninje lakini rende yeso no munda yangira neka igase turubena mwina gaiga the image ekere movie yera chigo soka image yera chigo create kwagirite ngateri go chikorenta libero gatia banyaruka bari bota basani bagakore gasibuneye gakero kende go sina base bari bwate tabibuneye Omaiten twikasieto buna abaigizaji aboteba we are the mirrors of society. Gasieto no koro kikirikero. Don't know how you take it. It's very private to you. But we will tell stories that are real. Ote bitora bante gentoge ko koreka na bosongo gaiga. Bali bakonyara ko learn from that. Mbuya. Bali bako yubunambo bemba maite what they are doing is not okay. So we are doing what we need to do. Puteto korento mwente ko korojo ko igubobe. Ana ko igubo bibeka uchumwe na komenta nayo bono no boe ko tebe chene ngasinge chogwa te kutware beef na setani mbale bakobwa in fact abako joro monta bwate talent lakini uko bago fianga nkore iga na iga na bera rente kasuru gete mwina kwanya rutigire bono two over time kwanza origere dino ana stu acha gerede na kimuntu anyandiri tu abo abintebyo kanga nto yoga iga etwa mwete ngaki ebintu mbirororo abagusito ko cyatwago kiguna birabira kintu kwebisa tigango tobiru tegari tukatwa magena umuguturi okuruda magena mange na roko watch mono ware gari ya comment kirari tukora kina comment negative nando rutaligena mono ikento kendingiringa ndo kwobwa akora gasetani gasinge njongo kwaza na mole na setani yabato tamage kero kurigiri movie yege kerera chigosoka bacteria nena boni gera chiko barentera bunige kosi kigima igan kurigiri ne Ndiiive TV Ota Studios na Ndiiive Flix neriyiga my hope ye project ye ndo kwenye shoot differently na ndaba ntumba kwanete kiswahili nege zongo maria ento watu kwigena ngango chitoro kwikera go reach kwetanya abagusi a bigger audience ya usangitura bakale bagotekerera bayikoyo nani ago ruga igase tori ninde no kwigena ngaigo oyo mababeriga na onde naro ramoro rechi director chirichina na chirede on national level atebenga turubena mbiyako diragari tubena mbiyako kwana Bethany na bora sangi wachine Netflix Bethany ne mamba gaje korete nentingo enkongu Bethany opuko kune matunda Bethany the actress ni kanyete bunanje tiganayo make sure to tukute namba ya next yo kuboigo yore Hollywood na liara nkonye kantu gake tochukuna go konyera gaiga amina nalikire kantu geko bobya kabiso mwancho motegere ligaiga kama kawaida no matenga finishing line ya samurubirijiga abwisaiga ani jumusai tuligaiga pamoja na Osoro na turubena na ligaiga tukona wake story zaidi kero kendo muntu narora ligaiga ntekeiga atwari interesting na nche nari gutwara uwezo nabona ari go Ndiiive TV act yes nari gutwara uwezo na nche nabona ari go swagaiga nduchenga ga turubena mbuya gakora na nche mubwate siga na bibinto biraswe line opportunity ko sumuntu konyore guarantee yo so Ndiiive TV ko Ndiiive Ota Studios na kiamanga nako turubena no batebi ngakia kwa soite turubena tuango jumbe inche ena soete through auditions chakore tu radio 2015 amwa sansora ansari na dina chagete act bono na lie dina chete komita abantu na babo Osoro Samora na soete igo but at the moment into wate Ota Studios into wate Kiondo show antivirus show there are so many other platforms yo wosoa na bokunyara go contact abantu aba esemitandao social media na bokunyara gali no Ndiiive TV na bokunyara gutuma chi message gali and oroche na kwende forum yo Osoro atwara yo go educate actors abantu bali bachitororo mbache babe se ipindi ebitogo cha gukora no mwako yondo gochaka gwekera abantu bakora buni omuntu ubekire gento buna kiribuna nataite gutware kwende session na abantu bataite go aspire kwa actors abantu baira chinga kichabo attend tibinto buni ebi because those are opportunities ngira nasosoro mwinaiga chitaiga tubwata nkianda chuka chitaiga tubwata ni chitage kainye
boni ge movie nereje the Black Bull, the city that eats its men. Exactly. Elie mwamuti plan kiobwata over the launching ebintu binde binge ondo bwensi urata kego ikagaria se launch nerabe part of the team mipango kiobwata. Kwanza ngotebya abantu bonsi abange bari ba correspond online bya mono abantu nabange sana ticket mbagenda kugura. We believe it's going to be one of the biggest akiri twakorire na nko gendera gusegeta bari bataragure ticket bagure ticket so that Jumamosi chinsa kianda tumirane gari mocha ya karukiri mocha bonege kuri kwanza place umuntu nabako minyokari online ara unakugure ticket lakini mwana ngo batebiga ticket ya regular kogenda na 500 shillings chimisano alafu tubwate VIP kogenda na 1000 shillings ntubwate VVIP yotageta isaransa kamesa sigitigana na wako egwe kenyugwa geke igotu ande usangia matunda mono kali ngente kieiga